Kore no mwanchomborire asomorobeli bwechigosori buna botambe okore tunainche ndemo Steven Captain 001 aseketase kia Ndizi TV na igana sense moya maro egotoka asense moya South Mugirango constituency tuatalire kumoikiroma kosere mukande buna Richard abatavane bakumuroka Messi na tebyanda kyase kimesi na tari Ronaldo gosengonto betukwemanya mange igoryo mugano bwenkoyo wo mogosori Richard okosori timu ya small Simba chinsa bune chiga omwanchomborire tobe yamwe mu chakera boniga mbako muri taseni kia Ndizi TV aiga no bwansubo mugusi litangani pi wate bukuru kumesi ase kimesi Messi ira sai kuru na lenge omwana omoke sana nakachezera nda 10 nda 13 nda 16 mwanga mwe ko promote bocha sina ya small Simba Messi naro yitu asenge njenga kie yu kale naga dribble no mpira mna Messi niko na dribbling power na bongo tivi mpira kurwa distance ntambe sana ndadi ko rahisi bona bakama kuna cha Messi Naliyoko kerete nindi anchite sana onyamle ataba Messi korende tojo kwara ngotoro chibita chega gokole binte bya gotebosene kene na bikole ose tumubika na Captain 001 aiga na inche kole dribbling tore ningo o maita mangi korende ayuna kati ali turabetu kumanya korwa iga sense me bono Messi gose Richard andaki ayengo rusemo kieli oyiboleire nje no ngiboleire maroga iga onyiboleire maro kanyoru mberago gwa kiti na nene bane ende ngabati omutindo uyu mune coach Ken nagachezera ngake wing bona kamnge motivation ngasa kocheza nje wing bona nche migano onka home kabisa ni maro ngilinge elmo kereta iga maro na rolira ndake chiskuru nchiranga iga epare ngilmo kereta buna bantu ba maro ga into proud of ne team ya small Simba that is it nere to make busy nere ko make omuraba busy yani muna bantu ba maro bonse ndake kurega nteke watu cyangwa ndake samanga nawo yenko yoko kina sense moya primary andake no sangite nkoye chikosoro chi sport chiri ose ayengwara ochorunga kieli ngake na somete be school kindomo kesana na ngomo ke na ngonyora chance yo kucheza so nche mnasomete primary tincheze team sports chana tambe mon school kwa lengeli tangana somerete school kurukwengo primary yeah anye koro osomete kurase school ya engo primary igonto batero yo mina ige myakera be tanta ina iganali kolende ata engo no osomete kwale ngomoke ale ngomoke sana bono nali kunyarago koswasa abandimi kolinde talent eronja arengo kwalo chese isika iga yori sakara ose eli ngai kwale komanyira no bote talent bono lisakara rene naga toka nyiruke ligi ndogo ligi so one seri sakara lyo na ngo shine sana iwone ngikero na nge class primary ange 6 kana nchake to kumpira mwaka 2027 around 27 okay bana wachakire ligi so omore na bana ikenyoro boli mugwa kembombo yeli sakara okay ono mpira no featuring chari konza kironda high school na junior high school wentanga nganda tende high school ro game okay garuoro ngamenya kwenda Nairobi no mchake kumanya mpira ngakora form 4 2016 Bese ko ngira chimpira sana katarike bono igotenero tono tiba gali abenero ko osori enkoyo mono bono ninja zira kintali mono nandi sikushine sana mnana shine Nairobi mostly Nairobi school kia yochete Nairobi na chite school ko Raisa Hill Academy Raisa Hill nyaroche okay nere ibone producer take ngachaka bono kumanyikana kyake nimeteri diole ase skuru abali mubate amabaga bene yo komanya gosaba ro kigumba nchitenko yo gwetera chikosori chiricho koreka naye abali muna bakweteri bagalyo komanyekana gose no gwetuma kwa okwara gokora mono ogimuntu agerete ngamanyekana ne coach Ken atwire trials agateba tonyo scholarship yo gosoma free coach ya Raisa isinga kiyo coach ngi coach yankaga okay ona alite chance Nairobi tukamanya kwenda Romna trials ona liva mpige tende role go kwenda trials ngoenda trials okay kinda form 2 ona ngamanya kwenda Nairobi andinga cha ku form 2 nandi andaka roche umbuye kinmetone enkoyo nero yakoire Nairobi ngikilio ko kerete ime ya Raisa Hill save no moro kino mwaki enkoyo nya gerete nga so into industry of football asininga cha ku professional ngaso birabo awao mpaka sai koro moro ki school okay
mbete skuru ali chisifotire chinge chiale ngase bali basometa se skuru ndo baita se secondary to bata chi inter school sports yare gokoreka ne skuru ye esenga kirie cyo sori kerero Rwanda imeleisa ilise bikombe na kimwale ko yarigani usengi kirio nyorete yorete mienko ya leisa ilise keroro moroki leisa hill nja invested sana se sports as in ero onye ne team ya games yenge serious ni games so tulikuwa tuna mtu abwate chance cyo kubuguli mtu achezete nationals 2017 nationals cha Kenya cha sports high school one area agalte antuka tukacha prende mna into aba upcoming Metere tu alenge se skuru kere kwa alenge skuru no nyenche bidumiro bidio kolete se club kwa lenge gusase etimu kwa koso guseko kwa kore me skuru utanyale kweba ayenge to kikeria kemo to chikoda mangana ya secondary nke kikeria kemo tebe asengo yokolete kwa leme Leisa Hills ndanyore sana kiango getinta ibe ngakito rochezera kusakuru ku upper hill school tengo cheza na Dagoretti na bungete golio bobwi ine yango get sana zin nilipata fame golio tv wana ndake wana YouTube to kwa nero oyo amekede buna Richard we team ya small Simba wanya ko to inyoli omuga no ngora bunanya lite okina ise chigosori wikasanya lire go ikabono Leisa Hills kwa nalire gukora andake chitimu chine chase ko bono ebilabu ukorire byarenge kerore me Leisa Hills na wote bikora nchwa igake kerona enge bono form fungu chokore school coach nere ya Taska Youth alini approach akangambira ndangante binabo chakira youth tora na kito huko mentor mbako ocheze nona kote form 5 kanchina jini Taska Youth immediately maka kyo yenge 20 kana ko form 2016 kakara 27 kavera 2017 2018 ngaswa Taska Youth ogaswata Taska Youth kwa sababu nabura morokio moke olese academy niko atepe obogi mabao ime Taska Youth Taska ne timu ene maika ine ime ya Kenya kwikira boniga na etimu ya kabira sobo nyankoka senko yoko kubati etimu ya Gor Mahia FC na kiona nyara atepe obogi mabao ime Taska Youth kwa Taska Academy jena tabe nilipata experience sana jena verite kali season ya Mayoka ngavera ke wana ndengava promoted wiji timu ngao igo Taska Youth nyanso miti basics most rende kerumura academy into most mbiri basic yang konyeta sana ya boosted lakini challenge chenge mna ngura saa tambi nguru koru all shops namagoro mbaka all shops niberoje bakaru haraka nileti mamagoro ndika kichi pesa ntu abwate vyo nando chineke mambisa moja lazima ikereze ntari yandukwira nanka bona challenge chengo harafu ntu abwate na cash haikuwa tengo warawensi ya 500 kerumwa win after win mcheza game ona tulikuwa napata challenge kubwa sana ona ngame kurusiwa bunga ndikira bengaonande tatara ndagwe sikira bikwanya lita kwa ndo yo mekende no mogosali Richard kwa bese kwa usuri kwa bere se academy yenkoyo aikaise small no jembu bwate academy ngichi academy chile chibente chia somi irinde chia bana mabagabene kibaraba kese ense ya Kenya ndeke ne chi academy chwente chi sports nini tinyari wa identify talent abana bake as in abana bunabore bungamuna future ya mambi ono nchina ndate andake ese sawale yawe ntambe ko primary onyarira kwenda se secondary abaiboli bawo kuko sira balenge usoko tebi tigana mangana yenko ebolete bwate getabu abaiboli bawo mbakwete support asa mangana yako sorry personally na ndate ilikuwa ngumu juu umwiboli yako uwachire sina so mnaachia naso mito itendere bangwa kana school fees wana kana bate bitinde kwenda school Nairobi ndari waka na school fees mbali kwa mimi bari wote ba tulicheza mu video tulicheza tulikosoma wana yeye ngoma mne challenge lakini wana ncheze njanga njitu mpira ni passion ya bidi na agenda kwa kiravoni na kiona bawote bavoni ga kiraba ko ro wake nkoyo oni ga mama tani komisi no nyangeti ero mutani ko lazima ige na kyakora kuravara bavoni ngo chari Ndizi TV ngiora mutevi ngoma mo mino kende ngote mama talent nengia na talent na pay ni manji sana makro kutavita mara
tabita bora iko kwa igule Richard auteba etalete ngwa kanere no nyayo nye kore iskari ko bato mwana wanjite nkoyo karomo ke gose gose lienda yonsi nyara ko musigira mwe mupira buno yo iganya re kwenda asege timu ire se academy moira saba manyole maite chikosori ende nera nyale ko kina buna pa kosori bana turanda so mutimo ko tukoirana ntomanyo mugosori Richard kera rure se timu ya Tusker Youth timu kiachete ukira bone gari ya Small Simba. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ebundi engia ni yekorekana ritukulitangani agoika semeremo yao ne mashini iria kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hooden plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, iri asebara ya Kise Kisumu Highway, imeyomo chukisi, asamagacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mpabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chukisi, vakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isanu na iseto, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Mwancho bari na TV mutimo ni gorenge moke igoto endete goche mase mukuru asensemo yamaro togosanga no mogosori Richard agote una abamwe abo ya Small Simba bakumoroka Messi unyarira kina ngora iko mwaka and 2019 abu konyara koba gatia bakosori be timu ya Tusker Youth kulinda kanyara kunganya ngi kwanganyerete tinganye tiete sobobe nanganyita singenjo kerabunker nandi yante tikenge igorake ngaki Tusker to much za provincial league saisi cha division 2 ono ngangire kirabu kirego rake ngocha division 1 mara shuga ge kambuni lakini bono ngote yuna kere Tusker Youth bagucherete na bagucherete abajene ndawe tebeti inchwa se team dokobeka semero bili gochimotu torebno raso se senior team yota berete patient yo mongora kore bile bintu bikoyan bono mete egende kyabete kyose kebirende gali tuenge Youth Academy nenche bono ngotamani nenche za arigo rake bono ngate bugoni division 1 yenge ngaki bon transmar bono ngabidi nkaenda na baruba ngo forcing ndo kwa razmi ju kuna time ba chief friend dige na baruba kandora bono bagaika ko una chiri Nairobi bono ndo bakama kondangiri mara sugar maka ke iba korangiri yenge 2020 bono ba koira senior team o se junior mara timu at junior ewa at senior team okay bono kwa soiri me mara sugar bado mbage nitao kwa libaga dididi ya gochesa namba 10 na segeti ngwa nyote ngakia nkongo kurwanira konyole namba nashukuru sana mara sugar juu nande so far yagere nande ngamentekero gake juu nchengo cheza nenge ange full time ngamo chikumanyikana ne kirabe ngao kumenya uko yumono sana bono nina ubagere nande ngamenyekana ngandranda sangao yongo cheza nengo ngabenge chance na cheza na prove Small Simba wentere ndo muroyo muno sana otebere uchi kucheza keiga abantu bajira bakometebi noche gocha mwana noche gocha mwana yo Small Simba wente kurende mono sana ndito ngusubu yango iga yona marasho kwa nyarire kobororo andake so gwikirabone ya sori baka National Super League yake niro ngora ikiri ya NSL kirura tebera bdogo kerete osekwa gogete so mugo ya mara sugar nabunda tebe na wete senjo nere angete timu ntani mushahara ndatebe hiyo time ndo nikajua hata mimi pesa inakuja kwa account yangu. Pesa kwa account namba boro. Nasa kwa account namba. Ine rea agarite ngamanyarende, nyenche ngame KBD, ngagernade ngaskochiboro.
Igo bara shuge pia kile ngobere to. Na bite season ya muyoka. Kaenda rariko rwa. Nkaenda Migori Youth bone NSL. Ngaki. Nimete Mara na Migori Youth ni timu nchire amo sana chiko sorry eso bwange bona ndake ime Migori Youth nero ende bagoshire naende eba kwete eofengi yakubwe ya Mara. Ono Migori Youth aikunipea ofengi ya mwana muna Mara azin Mara nja bari chibesa. Lakini muone ngaki njena metenga moina besa nchio. Kwa baite timu Kerigoro. Ono utamanya rende. Lakini kerone geto orona cheseni amo kanyora ni body challenge na ndeye chibesa sana. Azin challenge nere Mara nini Migori sana. One kagera nga shift inside sasa ndo niko home. Nilitoka Migori nikakuja home direct. Kuko kora tole seme to kwandira igoro ya abo mababona se timu ya Inka timu ya Small Simba aigano Inka konde se timu chichakoro magega small wa timu ya Mara Sugar timu ya Migori Youth na kira tebe obo gosori bwa in terms of chinamba ye chigori passes experience chaos ukina buno magosori na kira nyale kweresere sobo ime nche inde good at finishing ikondi ndangene post na tebe kero roje goalkeeper kero ndi area yumani niko sure ingo banye kubashwa sana alafu niko na one thing yenye niko perfect mbate speed inere kwa gerani most ya bantu wako ngadima so hiyo speed yangu ndio inanisaidia sana. Nikiwa tebe ese choso chitibe chon speed tebe tulanda Migori nero yangura bego kunyora mono esizo ni yangimanda kechigo lichirio bege tene chia assist kiro koligereri na kiora ruen enambe yu Migori Youth sikupata time vizuri sana kucheza lakini si game mcheze tang chiamang 7 nanyo chigorinya ni chia assist tang ibire ntare kunene Taba kasari fa Migori Youth na mbaro bara ko bwate iganda ke oto bwate team iskali muto to monto le finishing ole buya ole karo chigurira nga buiga na bako kora bune mechende ko nyara gukora ndo bwate Richard ya ko ndesofoni agateba Small Simba no akora nyara ko baga ko base engaki eliara iga wono ko Migori Youth kwatere bogimambo ko ile tibu ya wono wa Small Simba enjoru ko NSL ko chimba ka regional kero wa regional ya ngego se county yega na chite ega nongine in short kuroba ke bwana wono announce ukitaka kurudi tunarudi home kwenu lazima wono inkawa aliniita tu kama nchibona na wanga mna mentor timu naweza wa motivate naweza wa advice hata na kuna time naweza wa coach juu nimbate experience kubwanga abantange bonse ikara wona ngacha ganche ngamwa pake ngakina nkonyorekera big ngao juu nimeten soon siwezi kaa sana siwezi kaa hapa sana wono ngora abakonye ga meanwhile nicheza nao juu nikikaa hapa nasikia niko home that's why isore kwa yara ko bajenyo sinelie Nije ero ya wentangani bro ikiraboniga ndajale komanya ko rwase Richard we kiraboniga eso ni yabale ime national ime ya region Nyanza regional league na kira tebe cyosori kwanyale ko gosori competition na kira tebe obogosori bwa bwabeire okorengani ne competition ime ya regional league ne bwate competition ya juu abantu barane bari amateurs ni amateurs kama wale wa juu nasema unajua ball kidogo lakini kulingana na nini timu yeye watu mametu mpira alafu kuna talent ni Small Simba sana. So mimi nasema kwa contribution yangu kwa team ni kubwa. As in isiboni gani kuna imbati assistant 7. Ikirabona. Na kosa ikisori ange 10. Ikisori komi. Just 7. Chigoli. Chigoli mbati chigoli sana. Okay. Congratulations ina record yengi sana. Nimetabani suni yanyarire gutigara na esobo gosori bwa obuye nkoyo. Inkikiri orengete geikandi kuna Small Simba ne banoro ne batoyo oranyara kogoka. Small Simba yari konyora sponsor. Nabona ingo gwandonsi ningenda ndonsi banko bya sana. Usenje na nkonyora uwezo. Ninge sponsor hii team. Juu team enable a lot of things. Juu talent iko lakini sasa ile equipments nchiyo njisaini andake na kwa yara ukwana yabona kumuna mogosoro yari kogoso na bonya ukwana response rabe kurira libone oso muntu raga ni kwebwa tsine timu era boteba eso bole merubole na mwise go konyu na kiranyare ko bakonya kurira kamera eri. Okay nzinda tebe mostly ase timu ye ntiwa timu pire saini njuu ase football tete timu pire mengi sana nali coach konyora easy time yogo coach rafu into mbiri kwa flag post biko kuchikona ika chinet chiko train nchiza ina rafu biko road usikuli biana yona bako train galiga
bantu bote biko tubire standard bantu nganya sponsor yete to promote eto no ne bikoro tege bie team ona barat konye sana mete ayuda barora maja kureda se chi fans chiriche tibe ya small Simba na uvanya de ko basira na ko ba omoyo kran kyo gweto makere mora segeti kia maro kore kira konya maro bo ingiro ya wote fans baino SC fans ya Maro Jones mimi niko ba shukuru sana juu support yao kwa small Simba ni kubwa sana juu naonyene kero toko senisko toko travel contribution ni vakuru wa contribute ya changa tuwa kombonya ne basi sana so kwa mafans wote wa small Simba Mungu asaidie sana nashukuru sana juu wao ndio kama sisi without wao hatuwezi tukorera bona se omugano obwe nkoyo kwa bera se small Simba no gwatamaro yoko gosuria sangao ayaba rawa senko ya personal goals nte mukiraga ne ogosuri gusenkere ngoki koraga ne onyare goika njeni mbate dream yote za primary juu nanyekaribiere ono nitamani sana kucheza lakini klabu kia nendele sana nitamani ndio moyo na mentaska taska ya bwana tunataka benchi ya nisikete sana nere yo kantamani tunataka kwa yara kwa ndai ubia sana yara kwa bora wako Charles Mombai kabisa ikoza yara kwa rada kesa patukara nyari gocha na jasara nyari ko igora chinchera chena nyari go kinangora ngora ono labda tuguchigo kolera esorongoro rwa gusikiro kolire nkoyo yaito abara ivaito na ababwata ni bechiko sorinkerikera akoru kisire ekerengo yechiko solichije senjo gukira boniga eto bate tibo ya moyo kaimia National Super League timu ya Shabana FC Musi FC achase league ya Division 1 ikelitora akole tukine nkoya gusia ngendra kalto konye gusisiboniga tutige obonche etibononche onye kinde coach ya Shabana nchino mugusi ndetaba gusi kosenya nje ndo sino mugirango ndetaba girango tuwento be konye ngusi tebe ni one team twende kirasi juu kuna talent zenyata zijai point identified kabisa talent chirizo chira represent myself ya sana ngobona chikochi wende kitara orova onye nkisi orova alibara sangirira abantu bonse tugochikola yakote bikuru sesebo ya kabiri yestudio bunanda kichiteka chaito titakire kokea abasaimaro bakorete buna boniga kikiro yareko ba advice ese ekari abo yanko yake bagenderete gukina ase chibolas na mantu bali banje tumupira mostly nchenda abaji